Ukhozi FM isikhathi ku-22 minutes past 5 ntambama na kukhozi FM khozi maphiko philini sibe Mr Magic ashalika juma la kujombo jogo misavam ni how masi calling on the highest level la kukhozi FM no Jadu God Mr Magic kutsomba kumnanda routine winner lapha eKhayer namhlanje sikhoner hamba no Smamba ngaba no Zandile Tembe we are calling on the highest level kukhozi FM Mr Magic. Oh my God. Sojobe. Mfethu ngeke singenze kanje noma sikwamukela ngalendlela mangabe sikhuluma ngomandla onjinjo ufaka amagwaza osebenza naye isikhathi eside futhi ngiyajabula ukuthi la iduze wakho khona uSma umntakambatha hawu suka ukhipizana khona no Zandile Tembe uZandile Tembe bekade ke umphathi wethu kweze umphathi wenhlelo umphathi wethu la yasho kanti ngaphambi kwalokho ubekade eproducer uhlelo lesekuseni ngaphambi ukuthi asuka bomphathi bese ngena uSma eproducer uhlelo lesekuseni uMandla Magwaza technical producer wena usakaza uhlelo lesekuseni asikhulumeni ngalensizwa bafowethu mhlamba sibingelele kubalaleli bokhozi FM namhlanje ntaba majatha ngijabulela ukuthi ngihamba no Zandile Tembe ngihamba no Sma ishow yasekuseni uyakhumbula ukuthi ngade ngeze 3 to 6 yeah kufuna ngowenza ibreakfast show ngangino producer ubani uZandile technical producer ubani uMandla Magwaza and then my co-host uSibonga uSibonga umngadi wakazungu ubabngadi so ubona unjinje ekseni ukusebenza kwethu ukukhumbula iprank yaduma kwa ama pranks aduma kakhulu ayehlanganiswa uyena umsindo wama pranks la ka Felix ayenziwa uyena unjinje wakhe so the first show sila kuKhozi FM ekseni it was too much sonke Felix engakazi amasaka mahlaya kuphela ngina engakazi angazama ushoniwe kubeka sibili so unjinji siba Zandile uyena mayihlanza umsindo we prank uyena menza show ukuthi ne feature isithangami igama lesithangami la come on noSibonga because besemenza kamnandi ekseni so umsindo kaMandla siyibona ivoice yakhe kodwa ukuthi le voice nanzi le voice so kusebenza with the team njengo Zandile noSma it was powerful uSma ungena after sesiqalisa noZandile kwi breakfast show but thina unjinji bese intwana efika sonke ne first show kwi-breakfast show sabambana ngoba ngangisaba ngisuka ku 3 to 6 ne team enje noSibonga uyesaba sonke uZandile sesaba kodwa sani mase siqela sathi wow njinji wami madoda Sma noma ngiqale Zandile umntaka Tembe ngaphambi ngize kuSma ngoba uSma ungene ngemva kweni Mazana niyaphila sisi siyaphila njani sona ngwana ngiyaphila kubingelele nomlaleli ekhaya usebenza isikhathi eside noMandla mfoko Magwaza unjinji kusukela esewuza kwenu nididiyela uhlelo lasekuseni ngaphambi ukuthi umphathe sibayiza uthi angikholwa ukuthi khona la kangibiza khona njengomphathi waqhu ngangiqhubeka ngikuTembe nje ayithi methi Tembe madoda bese ngazi ukuthi ke sekunjinji kodwa ke esijoyini unjinji wayekade ephuma ka sales so ngiyakhumbula ukuthi abekhulu esho ukuthi uyasihlanganisa njengeteam sitshela ukuthi kuzoba no technical producer ngoba inhlelo zokhozi zaseyiqala ukuqiniswa siqala kuba ne support kuthi ube khona technical producer kuyi breakfast show sibi so akekho khona ngaphambi kwaMandla Magwaza exactly so siyafika noLinda siphuma ntambama uSibonga kade khona ekseni unjinji mhlawumbe uyena umuntu esasi ngenayo show kahle yabo naye nje ngikade ngibuka izithombe nje ukuthi yabo kwakusawumpanyanana kuncane kunendlala nyani kunendlala ingadle engakukhuluma ke kakhulu isaqala ke yambona sesakaze safika wayedla nje la emlomeni uthi mangabe sesingalena ke kwi producers studio ila sasidiscussa khona ke into eziningi mina naye and I think mhlawumbe noSma will attest to this ukuthi ukuhleba okuningi kakhulukazi masiconspirisha against umsakazi masibona ukuthi hayi content singayiboni kahle bekuya kwenzeka eproduction studio because bese sithi masisibuka uLinda sithi yambona ke mbukeke manje kanti amkhona zisongela yambona ke manje nabo ke athi awuTembe uthi ngigijime ngabe uzoyiskip awuthi ngimtshele ethenze kanjani so
and mhlawumbe mangibhekisisa nje u-technical producer ube umuntu vele ongasuke engakhulumi kakhulu ngoba bande ngomsindo yabo and ube yasitsheleke mesiphathele ugesi wento ngoba i-team yethu yasekuseni sasi strict kuthina sodwa yabo ukuze product izwakale kahle so saqala nje ngelinye igiya sasebenza kahle naye interesting character unjinji kwenekhanda eliqinile elithuli futhi kwakuthi nomuntu usumtshelile ngiyakhumbula nje uLinda mayikhuluma ngendaba yama prank umsakazi lo nimshoyo wayekabe nama challenges ukuthi lo umsakazi hayi umlando lo usho kunjalo yazi kwakuthi bekuba nama challenges mhlambe ehluleka ukurecorda sasithembe wena ukuthi uzohlanganisa so kwesinye isikhathi kwangasika ukuhlanganisa kuphela into ababe recordile sasinaka ukulindela kuyena ukuthi uzosebenzisa icreativity yakhe ngokusebenzisa leyo content ukuthi asinikeze imsindo and ngiyacabanga ukuthi senza ihistory ngesikhathi sethu masicabanga ukhozi nebreakfast show ngaleso sikhathi isenza ngayo and kwanyuka from then onwards because the bar was just set yaba high waze wa and I think uMandla masimawuza noma kukhulunywa mhlawumbe yena umuntu okwaze ukusakaza wakwazi ukuthi abe ivoice wakwazi ukuthi abe u-technical producer and akujwayelekile ukuthi wonke umuntu akuphathe konke kanye eyedwa umphathi talking ngomnandi ka Nasty C hamba no French Montana bethi allow umsakazo kuhamba phambili Khosi FM sikhumbula ke uMandla unjinji umfoko amagwaza sinayekela uLinda Mr Magic usibiya osebenza isikhathi eside ke na uMandla umfoko amagwaza kanjalo ke la no Zandile Tembe obengumphathi ke wethu la emsakazweni kanjalo ke la no Sima umntakambatha osebenze naye ke eside isikhathi futhi ke unjinji Sima ngaya kwethu ufike nawe ethimeni lesekuseni Gaddafi uGaddafi so yeah ufike ethimeni lesekuseni ufikela kena uMandla Famagwaza neproducer uhlelo lesekuseni yeah abheka awalela bazi ukuthi ikhayo sela yabona ushilo Matembe makesho umphathi wathi ene balinyusile igiya balinyusa igiya ngafika mina ngangidoje kwesinye stage ngale yabona lesi samagagasi ngelunch kanti kuzo interviewa kala hayibo kanti uba follow umatch wathi wabona umunye umama ongenayo angimblame ngangifaka iwigi phela sesikhaya but ke Matembe wayo sengiqasha yena sengisenza ngahlala noMagwaza so mangifika ngabona lo mfana lo okhuluma ibass bese kuba uMagic oyistar sala eshowini manje ngifitha in kanjani la yabo so njengoba esho Matembe ukuthi sibuye sihlebe yabo sihleba kakhulu uMagic kakhulu siyamazi umediniwe siyamazi umejabulile yeah nikhuluma nodwa ningale production studio yeah siphinde sihlebe nayo Matembe umphathi wente angisindanga manje sisho ukuthi yazi Matembe lento masingayi approach kanje uzosifaka enkingeni okungcono mhlambe wena njinje ungamfonela wayile uMagic azoyenza lento emoyeni so distraction yabo sikwazi kwezinto sikwazi ukuphuma ecaleni kodwa bakumnandi ukusenza nonjinji ngoba ngoma pranks nabo kipizana nako konke ama skits besiwenza it was nice usebenze nonjinji unjinji understand ukuthi mina I'm a child at heart ngiyakuthanda ukudlala mina kakhulu emsebenzini inkinga uMagic uyafuna ukuba serious kanti mina vele ngithanda ukudlala so it always worked kahle within the team unjinji wanenhliziyo enhle and ukusebenza kwethu naye kwamenza naye yabona ukuthi kubalekile ukuthi ingane ngaphakathi kuwe uhlala uphinde uyikhiphe udlala ungathathi into serious ngasonke isikhathi yeah but ke hayo njinji ke bakabathanda amantombazana yabona ngathi vele ngathi lento lezimphathi ngathi yasokhozini ngathi into yasokhozini yabo into yasokhozini manje sima sasithwalo samantombazana sasayini yini yasokhozini manje sima ile yamantombazana ngibabuka nje ngithi Nkosi yanenza ngithi yazi mina ngiye kuZandile noSima ngithi menzana hayi guys bathi ngithandaze
Yabona into sasizibone ewindini. Mphathi abantu sebemise ewindini. Ngisho kunje ngithi wale link le ayishoyo ibhuti omdala. Ukhona umuntu osamhloko ngayo. Ngiyazi language maseyishintsha. Kanti same thing nakunjinji but ube nenhliziyo enhle unjinji eyithanda ingane zakhe. Yabo kakhulu eyithanda ingane zakhe. So and siyabonga ukuthi uNkulunkulu ukwazile ukuthi uNkulunkulu usibolekile unjinji. Saba ne-experience emnandi kunjinji. Yabona unjinji ekhaya kubo mhlambe bazilinye iphathi. Thina sazi konke. Unkosikazi wakhe mhlambe abodade bakonjinji bazi uMandla Magwaza. Thina siyamazi uMandla Magwaza njinji wabantu. Unjinji wabo. Hayi nami ngangisho ukuthi cha unjinji wabo impela. Unjinji wabo. Ayo wami. Mina ngiseceleni ngibabonga ngithi mina ngithi noma ngitshathe ekhaya hayibo noma unjinji ngithi mina uyazi ngiphethe iBhayibheli lalithi maye lokho usuba ngithi ngikhuzi ngithi nenzani khona hey wenjini la ukhona bafo nganikhuza nothatha lama uhlala yani Yey madod. Babonisayo bakulandela kanjani emsakazweni. La siyabatshela abalaleli mhlasa sathi umhlala phansi ukuthi osibeya basiyala kanjani masifika la emsakazweni. Ukuthi igama lomsakazo. Balekile uhloniphe igama lomsakazo ulmele igama lomsakazo ulmele. So iqoqa leyo mhlasa suka la ukuthi babethini osibeya babethi silimele igama lomsakazo limele kanjani. Sizovakashelwa intokazi lapha reception ekwakuthiwa zizobhiyoza azodana mzazi umculela nomsakazo uthile 14 minutes to 6 wamehlo noma zayizobholoka yini ngoba kwakuthiwa yathatha isikhathi ku 14 minutes to 6 kanti mama nezobholoka ngoba bafethu siya indabeni ngo6 kanti kukhona isithelo sibalekile lezo ndaba yokudlulwa nje kuzo bakithi kudlula nje kodwa mhlawumbe futhi asibuye tata mbowangoba ukuthi emsakazweni abantu abanjengonjinji Sandile Mdlalosi Sandile Tembe noSma naba unomfundo Mkhize nabanye uAyanda Milans la emsakazweni bayifakile igalelo ikakhulukazi mina ngifike ngimncane kungekho technical producer kungekho content producer kungekho lo compiler wena uphinde ube u technical producer abantu abaningi abazi ukuthi ijingle ayithi ukhozi FM lithi say ngakuyijingle yami ngoba ngeke ngaproducer bakithi siphatani ngokwami kwakuthi bothi wenzani no ayinto ayifaka lomsindo onjiji ke lo onjiji lo bebewenza ngecomputer yena wenza zakhona manje nawe uyangena lapho ukuthi ukhonka kwami kwejikile so ufika konjiji basikhombisa ukuthi kahle lezi zinto zenziwa ama effects enziwa ngecomputer zasenza ngezwi maybe uthi effect uthi ngitshela ina ijingle yami uthi i-effect yakho Kola angikhohla ngelanga simana wezandile eshawulinda unjinji siyangibiza uzongizwisa engakamlalelisi usibiye andiyabona ukuthi masese record ipromo senze ipromo ukuthi wonke lokuthi ay qala phansi umasipala wasemsunduzo konje ay man awubuyithatha uMandla wayerecorda konke lokho konke akuhlanganise kube into eyodwa uyangibiza ukuthi awuzolalela nangu ngifuna umshaya emoyeni makithi ngiyafika hayibo ipromo yayisevwa ngenye into aqhumese gym athi no magic fanele lesidlale ipromo ebalekile umuntu ayizwe emoyeni umuntu athuke seyidlalile lo promo uzinto zakhe uzoza manje ushaya mina nje dokubamba ukuthi ubseshini hey nanokuthi after unjinji wasekuba uSandile
uyayibona ipattern yokusebenza ikakhulukazi abantu sasinabo kwi breakfast show bonke unjinji usuke lapho waya ku Lady D kwaze ngena uSandile Mdlalosi Magic amatembe unalo iso le talent no Manaza mkhulu kodwa naye efika kwi interview ngoba ngaba nenhlanda ukuthi ngibe khona kwaze kwacela ukuthi sicela ukubuza ukuthi isiZulu yasazi ngosikhuluma eshiblika nami ngibe ngithi hey kwenzenjani hey angilanga lapha wase khuluma ke kanti no Gaddafi efika naye nevoice epholi ngithi lo sisi lo ma uqoqa manje obala sengibuzi wethe no hot no kodwa nje egcineni sithi kumndeni nakubalaleli ngicabanga ukuthi into efase ikhumbule ngayo uMandla uNjinji you voice of the station perfect ayimvelo khaca bekuba nosejika lento bekuyivoice yakhe besambela indaba ezahlukahlukene uMasipala ngo December bekuyivoice kaMandla besiya kwi birthday yokhozi ePietermaritzburg bekuyivoice yakhe uMandla ngaphandle kwevoice yakhe hayi bingemnandi so ukuba ne voice promote stage bolole iyashaya insizwe Gwaza abaduduzeke kubaleke kakhulu ukuthi si celebrate impilo kanjinji singwazile uba nonjinji kwazi basekugcineni noma seseshile la ukhosini bekunokunguSima Mfaza wakhe so mase kuyisikhathi uNkulunkulu mezokhuluma nomuntu wakhe ezomlanda it's a conversation that happens between uNkulunkulu nomuntu wakhe thina sibi privy to that so sibonge I think namhlanje umoya enguthola e-studio is the same moya sasiba nawo masisebenza nonjinji ikusizwe ngathi sinomsindo kakhulu kanjani so even kwamagwaza ozamo nonqo unkosikazi kanjinji mabaduduzeke nezingane zikanjinji but isithombe engafisa ukuthi babe naso sikanjinji lesi sinaso nathi ukuthi masikhuluma konje siyafa insini bakithi insini so kuko konke lokho sibonge futhi nethuba because mhlawumbe uNjinji bengakusho lokho kaningi uMatembe yabo inkulu indima ayidlalile uMatembe empilweni zethu kwayena uMagic because thina singo producer semove sinobababheka semove asivele emoyeni kodwa izwe lisazi through bona uMatembe naye uMagic bebazi uNjinji wami yenza ududu uNjinji Lizi uGaddafi yabo kubalekile lokuthi uma usohleli lapho in your platform udlulisa ibaton to somebody else so sibonge kakhulu kuloko nakukhozi ukuthi liyasithemba even though singekho available okamanje but sibongile ngamathuba yabona sibongile kakhulu sibongile kakhulu bandla awubakithi yabo nisithembe kakhulu yabo Sadiwe ungathini mfowethu lakho lokugcina elami lokugcina bengithi uma usuku usakaza emsakazweni bayithu abantu ababalekile nomsakazo osukelalela njengamanje kuba no content producer content producer is your immediate boss umuntu wakho obika kuyena okwaziyo uyakwazi mawukhathele wakwazi mawune energy uyakwazi mawu khona izinto oyibukayo oyifunda yabona ingqondo yakho ukuthi ayikho ngibonga uSima besaphila wena noZandile ukuthi bangenze I looked good eradweni ngabo kwangathi ngazi kakhulu futhi kungoqala siba no producer sikathi sifikele ekhaya sithi isikhathi singenayo ingakho noma ikube ngakho all of a sudden mlaleli ngicela ukukhuluma isingisi all of a sudden usunomuntu manje uzokutshela indlalela ngosikhathi sokuthi uzokwenza ukuthi hawe konje yabo so uSima noZandile kakhulukazi mina bangenze ngabuya lo muntu owazi kakhulu because of ukusebenza nami ngiyayikhandla ke mina kakhulukazi two uNjinji ngoba ngaqala naye wangenza umsindo we-radio kwaba nama moments mokuthiwa yabona ngiyakhumula ngasakasaba sakumphathi station nomphathi wenhlelo uZandile noSima umdlalo sengicela ukuphuma kancane umdlalo nje efuna ukuthi into yakhe ngidlala ngemoyeni eyiprom no kwafuna ngixolise as a presenter what no ngisebenza kanzima ngihlanze nemsindo le bekufanele udlala wena bekufanele Magic uhlanto yami Magic ngathi uya ngempela so ngeke ngikhohle lo nto uMandla weza athi yabona ke vela afike eduze manje yabona into yami yabona oyidlaleka after 7 so abantu abanje ngo technical producer nabantu abanje ngo content producers bakwenza as umsakazi
ubuke ke akubalaleli undamani so kubalekile angiyabona yeah bantu abaziphele na umgqomosha wakamthetho la emva kwami so umile lapha ngicabosela umabheke so ngicela ukuthi kubalaleli kakhulukazi bathanda ivoice kanje nje alwehlanga nehlanga number 2 we family alwehlanga nehlanga ngicela nikhumbule okuhle ngonjinji hey mfethu khumbula top 20 khumbula ukuthi uyivoice stage khumbula as a channel producer as ubaba as indodana into ofasibe nayo as celebrate ukuthi ina yenhle ayenzile emhlabeni qedile ngethole sibe manje ngizile bathi bakho available uzandile beno sima sibe batha ngibuza abalaleli bokhozi ukuthi sibe wena okanjani sibe kumi kanjani 3 minutes to 6 yeah batha ngibuza ukuthi sibe ukhona available mfethu lo pulwan bakela ukubona bakela ukubona ubona acela nje nixoxe yeah siyabonga bafethu niphile nje siyabonga kakhulu siyabonga nana ukuthi nje nisezikhathi sizopho ngemswaneni ngonjinji inkulu kakhulu lento eniyenzile bafethu abalali bethu bakwazi ukuthi nabo baduduzeke si celebrate nje impilo kaMagwaza siyabonga bafethu yeah